Nyeno kieni kana matonye kwithwa na thayu munyanya wa chuma wa mwethi museo na mboya kuondwa mawito yulu wa nthi yonthe maitu kanisa etulikania wito witu wa kwithwa ithia seo mandithia ya Ngai malondu maseo ma ithia yake na kututhocha tuvoye mawito ma uthembi undikoni na umbikila utianio muku o vamwe na utianio mweu nitumia ngelekanio ya mwethi na ndithia yake kuelesya utanio wa mbai ya Israeli na Ngai a Kristo na Kristo. Somo yambe nitukwigwa betelo ime aume mayutia pamwe na nyumba ya Jerusalemu kana Yesu ula mamwambie Ngai amutwikithisie mwiai na Kristo. Nikana mone wekio wana isyo no nginya mali ulengo na maivatiswa sietwane ya Yesu Kristo nikana makwate muthinzio wa beba mutheu mona mamua Yesu ou wake ni wathela indi Ngai amutwikithia mwiai isietwa yatumika kuweta Ngai eweka na Kristo ula ni masia mwathime wa Ngai ta Kristo tukauswa ni beba mutheu ethi watu abatiswa tukekala mwambani kwa sakramenti ya Ekaristi na kuvoya pamwe musiula utavoya maamukia iteta kimena na maundu angi mathuku nondu wa kumuthocha stani ngoni sio na akenda tethia isomo yake ili yaweta undu mwethi museo weekie Kristo we mwene ni wakuie na isito mwene wake ngelanione nikana tuthaue kuma vinyani wa nai na kwikala thayo wa ulungalu kwisila itaune syake ni muvoetwe mwailie ta malondu mau mekwanga Ngai ndiyu ni mutungitwe kula kwi mwethi na musubi wa mathayo menyu petelo no kuweta maundu atatu Yesu weekie mausenya mbe mathina make na nzungio syake ila waumangiwe ni andu ndaye yiumia athinwa ni andu ndaa makandia kele utanyo witu nake akuie na isito na kwisila itaune syake ni twavoiwe na muthia aliula mwikalo witu atene atunenga mwikalo wa mumo Sabuli ya 23 yemueta Jehova ta mwethi wa Israeli ula usubiana kumanthia ndithia yake nthini wa uvo museo Yesu enenga ngelekanio ya mwethi museo atabasya abalisi nondu mateta mayasi avoisie mundu muthenya wa sabato Yesu ni wamatabisie ula utavotela muomoni vala malondu mekala ni king'ei na muvutani abalisi no mesi Yesu yasya ni Ngai na mone aithi ma kutuvwa matevata na malondu pisa wa mwethi ni watumikite kaingi ni athani ta Mose, Isaia, Jeremia, Ezekieli, Amosi ona Ndeviti nthini wa Sabule mwambelelio kilungu cha miongo na kenda muthia wa miongo na inya nitwiwa kana Yosefu ni watangiiwe ni Ngai wa Yakobo ula wi utonyi mwethi na musubi wa Israeli Ngai wa ithe waku Sabule ya 23 muthia wa mbe Jehova ni wa mwethi wakwa ndikaiwa ni kindu nondo ni wa Ngai waitu twiandu ma ndithia yake malondu ala usubia akaithia ndithia yake ta mwethi akombania tutena twa malondu mokoni make akatukua atwaisie kithuini chake na akatongoesya mbola malondu ala mekwonja otondu twiwa mwathani Isaia kilunguni cha miongo na muthia wa 11 aiweta mwathani Ezekieli no kuweta ne sound mwavo syao kaukeka nyamwene ngethi wa mwethi wa malondu makwa ngamantha malondu ala mau ngova ala maumeu na kuita ala mawau otondu twiwa aiweta kilunguni cha 34 muthia wa 15 kuvika wa 16 Ngai niwe mwethi ula munene na ni wenda asumbe na atongoi masubie ndithia yake kila mukristo mubatithie ni mutongoi musiene kwake kanisani wiani sokoni na kila bandu meko make makanena muno kutendeto syake ndukalulutiche syana nini kana ala utongoesye mwethi museo no nginya akamanthia malondu leu na kiw'o amasubiane na maitha ing'ei na nyamu sya kitheka
kwa kwika usiaisya wa kusiea aimantha malondu ala mau na maumeu kwa kwika usiaisya wa kusubia na muthia kwinengane nundu wa ndithia yake, yani usiaisya wa kutangia kwisila wasya wa mwethi waw'o. Andu makabathukania wasya wa eni, athani ma uvungu, aoi, andu manzuku, eteta na ing'ei. Mwethi waw'o nutungiania ndithia yake kuvoya kukwata miao na momanyisyo ma Ngai na kwendana ene kwa ene. Mwethi niwe muomo wa malondu make, niwe nzia ya kulikana kuma ala. Yesu niwe mwiwanithia wa andu na Ngai. Andu onthe mabotela balawe makalika kanisani yake ni kana mebika etune. Yesu niwe muomo withayo wa kubota nyumbani na musyini wa asa palabe usubio na thayo. Ve usubio na usesei nyumbani ya asa wa kimwi mewile kiliko na kithayo. Kwikala na Yesu kanisani yake musi wa Kristo anyanyae ma Ngai. Nitwaile kutwika aithi aseo asyai ya thembi ya limo na atongo ine aithi. Tutwika aithi aseo kwa kuvoyea kumenda na kumenda ala tutongoesye. Nitwaile kutwika malondu maseo mewa na kuatia wasyo wa mwethi maisa liwa thayo ula mwethi ukunengane kwisila sakramendi, kukwatana na mwethi kwa kumunenga mawoni mailu na kwiyumya atandongoi jumuyani, kanisani ona serikalini. Tuboye aithi aseo na mawito kutethia wia wa Ngai. Tusubie misye ni kana mawito moneke na ala meyumya tumakwate mbau na kumanenga ndaia.